Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ki borsen syar snong jong karat nong kra lembot utrai jong ka wine store ha ka arpu atrik unai luar arajar arpway kila pen pau ba ka jing persat jong pat ba ban bu ya ka wine store hajan ka snong lum berhing ka long ka bomla setia ban pedang da lele ru em bat kila ong ru ba ki pat ba kila super syak klem nong rem kat bai ki wei pat ki dukan be an kim nut setia kani ka jing persat jong ki noi lam karat nong kra bat ka snong paham mar daloi bat kumju ru utrai ka wine store kadai hadian bagi pat ba hadu arsian kenti kila yang persya wat habala temu ban pleno ai kini ka wine store kabal aibor dak sarkar ling bagi bor sensyar district akan kenti mentang hab dan persya yang ba syau kuih ba bakat tu jaga hi kabala hab hi kabala pen hab hi dak rai nang kra sya sya kadar bar nang pamarui dia hakat kum nangi temu ya kot kisla bagi penyai ya ketur bala biang lut ban ngila yo hi bat hakapur bangila le betul jumladon hi kubang jak bujor te anda hadin habala don yang kuting kliru haklaku tarik jong jun arja arpui te la tur lawan ramah rengela aku malai benai hadu la centap lai benai ben mentah te kim sem ladon kuting bujor biang te hadin nang dapat la penlong no ya kuting kli kaba nanin andre ladon kuwan ra biang ketika tu ngapen nga ong ba kide kibriu ba isu le impepek ya ke hok about dry but mangi jinong sung kibagi la ai ya kata sejing pensisya bat hok yung dry blade no pli bat layo ko bor halorendre kisuan persya klem na kuno kanong rim to ba iya hap isu ong baik bagi misya benbu ya wais tur bat de ber hap kide benbu sung pamroi oi kata de gede namar katu ke jeka ngila yo hendak sung pamroi dengan bu pat hai Maria itu jaga tinggal abu ha kata bentar te nang ni sekmat ngakapat dan ngakan tujur sa sistem ya tu snong di pamarjan marparu makin desi ban muslia lane ban le rakin bentar dan di bahkan pentun no ya tu try jong kedudukan bala sungwai na snong jungi bat kunjuk nagarai te ngakwa tu kedudukan ai bukan ya ni sekmat balada kinang pentun lane kidon hakano kena korkom ru kapha ya ki kinya di sebuah jong lain nang bangila ban ya pensai la ne hangta on ni nang ban ya tai mo kata kadai ni wa na kale ni kunga kumustan basnom sa sistem ngak sapat ya di ba kim dei sik ban pentut la ne ban duit ya kamai ka di Dimana sistem apa bisa tindak babda kaji bun pai kami olah dan pensai sepanjang tu kaji kli kan apa yang kita tiongna bah kor mengong bah kajian bagian dalam persya nawan persya kor kan sedang dalam persya ni kan kita ketinggi suatu bagi kili bagi film penting. Nah, suka pun saya ini bah nakal yang juga urai. Kor bang sedang dek kamu sedang tahu di sambar ajar ko. Nakal yang orang masuk umur saya buat lapat yang nakal yang orang masuk saya lapat yang amuan sudah bah bila kali naik kada menteri itu ngai tu bakal kam juga kada nakal menolak kada masuk. Bakal ada orang tak nanti yang kemarin masuk orang baik bah. Nah habis tu kamar ada kami tu mentara saya buat soalnya bangan tok. Nah habis tu apa bangan pilih untuk kadang sedang mentah kadang pernah tiar ramal. Tapi itu orang yang kata kadang kam tu sangi nak yang songing imsya kata tambah kadang kam habiskan bagi dua song pemulai baik MC buat karai. Kam jadi pilih imla menong pinang ya cakap tak ada yang kena ini. Bari kalian nak senang lumbering, udah wasna nak senang latih bahan yang kamar ada sedang ada orang ini di dalam senang lumbering lagi kerana selok hidup mana ngawalnya kam. Te ada orang naikkan ya dekat lang itu lah lari banyak lang dengan berkat minuman kaji ada sempat belum besar entah. Bar kepala nak kalian dengan nama senang kali naikkan kaji ajan ni jadi lain nak senang kali kemarin kamu sama naikkan berarti lah ya kita dengan ajan sistem naikkan punya luar kam mulai bunsing naikkan dulu Malaysia jadi kemudian kata ibangan le kemudian bami seberapa orang gila kimkip tengah ngakai nggak ada bentuk kan baborok latih begitu kemudian la takadang kan ngabandang sila da jin do kindawan ra mi jala jin dang mi ba korban nak sedang penat hatu kuari ngla sen modor ya kam ya mentah hadin pat andang la da gini kam non bersama pihak na karpat mi ba kunong persya berpenkat la mi ngasa sing bato ngin ailang kawai gamet ko si mangini tri lang tatar wangadang don ta sing tri lang mat kiru wala no bentala da ibu pi non na kalian pi madan solo aklo bande so kunong ba pabli i ai ke NOC beli ke store kada kolong kecil i juga kolong bar bunba itu kan ya dian mereka kita jadi te aso kolong ba kabha
kawan store kan gitu ya definitif dukan kiat di an nama bah kawan store kadon nak kapor bali kadon nak kapor bakhan kan re kini ki dukan kiat di an tate yo ap sau kedang patah ka juga por so bon ong pai ba persya balai ki persya yo ne breu brio ka jibit kedang somha island ya beli bon beli no ya kena wine store kamar wala yo juga serta de somha nang semat tepat di bawah tapi nomor persya ini ya beli dengan wine store